ubucukumbuzi kuri IACTV 50. Ikiganiro mugezwaho na Darasi ku buzima bwa Napoleon Bonaparte. Sobanukirwa Napoleon Bonaparte yari mu muki. Ku itariki ya 5 Gicurasi umwaka w'1821 uwari indwanyi y'Umufaransa Naporeon Bonaparite yapfuye azize kanseri. Napoleon yapfuye yavuze ko asize ikuzo ndetse n'icyubahiro, ndetse umurage ahaye si buri wese azajya umwibukiraho. Nkwibutse ko Napoleon yari indwanyi ikomeye cyane, akaba n'umuhanga mu bya gisirikare. Guhaye ikaze mu kiganiro ubucukumbuzi cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro ugiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV250 cyangwa se ugadukukira kuri website yacu y3.urtv.fr. Yugusuza nitwa Nemeye Darasi. Guhaye ikaze. Ku itariki ya 15 Kanama 1769 mu Bufaransa mu gace bita Ajaccio, umugabo witwaga Charles Bonaparte ndetse n'umugore witwaga Romario Letizia Bonaparte, aba bombi bibarutse umwana w'umuhungu bamwita Napoleon Bonaparte. Uyu akaba yarabaye umwana wa mbere wiswe izina Napoleon muri uyu mwaka. Napoleon Bonaparte uyu yubatse izina mu bya gisirikare akiri muto bitewe n'ubuhanga yagaragaza mu bya gisirikare, cyane cyane ku rugamba ndetse no gutegura intambara bya gihanga. Uretse kuba adateze kwibagirana mu Fransa, Napoleon Bonaparte n'isi yose niteze kumwibagirwa kubera ibikorwa by'indashyikirwa yakoze ubwo yari ari ku butegetsi, cyangwa se ari umugaba w'ingabo w'Ubufaransa. Cyane cyane ko abiga amateka ku isi nayo Napoleon Bonaparte nayo barayiga. Uyu mugabo Napoleon Bonaparte ni umugabo wamamaye ku gihe cye akiri muto. Uyu ni umwana wa kane mu muryango w'abana 11. Napoleon Bonaparte yabanje kujya mu ishuri ry'abihaye Imana mbere y'uko ajya mu mashuri yigisha ibya gisirikare, aho nyuma yaje kujya mu ishuri rya gisirikare rya Brienne. Reka nkwibutse ubwo Napoleon yari kuri ishuri rya Brienne, bagenzi be bakundaga kumunyega dore ko atavugaga Igifaransa neza ahubwo yavugaga ururimi rw'Icyesipanyol, ndetse bamuha n'izina ry'akabyiniro rya Little Corporal bitewe n'indeshyo yari afite. Ariko ibyo byose ntibyabujije Napoleon Bonaparte kwitwara neza mu masomo yose yahabwaga y'ibya gisirikare. Napoleon kwitwara kwe neza byatumye avanwa mu ishuri rya Brienne ajyanwa mu ishuri rya gisirikare i Paris. Dore nkwibutse ko iri shuri ryigagamo abana b'abategetsi gusa, ariko kubera ubuhanga Napoleon yari afite mu bya gisirikare yagize amahirwe yo kujyanwa muri iri shuri. Mu mwaka w'1785 ku myaka 16 gusa yari afite, Napoleon Bonaparte yahawe ipeti rya Lieutenant mu ngabo z'Ubufaransa. Napoleon Bonaparte yari afite umugambi wo kuzigarurira ibihugu byose byo ku mugabane w'Uburayi. Nubwo yaje gutsindwa ntabigereho, ariko byinshi muri byo yari amaze kubyigarurira. Mwaka w'1875 ku myaka 16 gusa y'amavuko, Napoleon Bonaparte yahawe ipeti rya Lieutenant mu ngabo z'Ubufaransa. Irikwa ry'ubutegetsi si iry'ubu kuko Napoleon Bonaparte bakundaga kwita Napoleon wa mbere. Yari afite inzozi zo kuzigarura ibihugu byose byo ku mugabane w'Uburayi. Nubwo yapfuye atageze kuri izo nzozi, nyuma y'uko ibihugu by'i Burayi byishyize hamwe bikamutsinda, ariko byinshi muri byo yari yaramaze kubifata cyangwa se kubyigarurira. Napoleon Bonaparte yari umuhanga uyu kabuhariwe mu bya gisirikare. Usibye kuba yarazi gukoresha neza ubwoko bw'imbunda butandukanye, Napoleon Bonaparte yakundaga no gusoma ibitabo by'intambara, iby'amateka, iby'amategeko ndetse n'ibya siyansi.
ndetse Napoleon yagiraga n'amayeri menshi yakoreshaga ku rugamba agatsinda umwanzi bimworoheye. Gusoma ibitabo bivuga amateka y'Abaromani biri mu bimwe mu byafashije Napoleon Bonaparte yari yaravutse mu muryango ukennye. Yababazwaga no kubona mu Bufaransa abantu babaho mu busumbane bukabije. Bamwe barakize cyane ndetse abandi nabo barakennye cyane, ibyo bikamubabaza. Aho imirimo yo mu nzego zo hejuru yahabwaga abakomoka mu miryango y'abakire, naho abakene bo bakabona imirimo iciriritse. Inzozi za Napoleon Bonaparte zikaba zari ukuvanaho ubusumbane, Abafaransa bakabana bashyize hamwe nk'abavandimwe, ubusumbane nta buriho. Ibi byose bikaba biri mu byatumye Napoleon Bonaparte yinjira mu gisirikare. Hagati aho ariko mu Bufaransa hari imvururu zishingiye mu gushaka impinduka, ubwo abaturage batifuzaga kuyoborwa n'umwami Louis wa 16. Louis XVI, abaturage bamushinjaga kwimakaza ubusumbane ndetse no gusesagura umutungo w'igihugu. Ku itariki ya 14 Nyakanga 1789, abaturage bari mu myigaragambyo bafite uburakari bukabije, babashije gufata gereza nkuru ya Bastille. Icyo gihe ibintu byabaye nk'ibihindura isura, umwami Louis XVI atangira kubona ko ibintu bitoroshye koko. Ndetse hagati y'itariki 20 na 21 Kamena mu 1791, umwami Louis XVI ndetse n'umugore we Marie Antoinette bashatse guhinga igihugu cy'Ubufaransa, ariko ntibyabahira. Muri icyo gihe umwami Louis XVI abatari bake bari bamaze kumukuraho icyizere. Ku itariki ya 21 Mutarama 1793, umwami Louis XVI yarafashwe acibwa umutwe mu ruhame. Umutwe we warazamuwe werekwa imbaga y'abari baje kureba uburyo acibwa umutwe. Mbere y'uko umwami Louis XVI yicwa, inteko nshingamategeko yari yamaze kwemeza ko icyitwa ubusumbane cyose kivuyeho mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse n'ibyiciro byerekanaga ubusumbane mu baturage b'Ubufaransa. Ni ukuvuga ibyo byiciro byose byari bimaze gukurwaho, abaturage bose bangana. Reka nkwibutse ko umwami Louis XVI amaze gucibwa umutwe, ingoma ya cyami yari irangiye gutyo, hajyaho repubulika. Aha benshi mu baturage bariruhukije kuko babonaga ari umwanya wo guhindura ubuzima bwabo aho bari barakandamijwe. Aha tugeze mu 1793 ku itariki ya 16 Ukwakira. Aha umugore w'umwami Louis XVI, ni ukuvuga Marie Antoinette, nawe yarishwe. Amateka avuga ko impinduramatwara abaturage baharaniraga Napoleon Bonaparte we yari yarayitangiye kera. Abanditsi b'amateka mu Bufaransa bavuga ko nubwo ingoma ya cyami yari ivuyeho, ariko abafashe ubutegetsi batangiye gusubiranamo. Aho uri ku butegetsi yatangiraga kwikiza abo badahuje ibitekerezo, ndetse na bamwe mu bamufashije kugera ku butegetsi. Hagati aho ariko Ubufaransa bwasaga n'ubuvuye mu mvururu za politiki y'imbere mu gihugu, ariko hanze yabwo byari ibicika. Aho ku mipaka Ubufaransa butari bworohewe n'ibihugu by'ibituranyi nk'igihugu cya Autriche, Ubwongereza ndetse na Espagne, tutibagiwe na Greece, aho ibihugu byose byari byarishyize hamwe bifite umugambi wo kwigarurira igihugu cy'Ubufaransa. Napoleon Bonaparte uyu yiberaga mu kirwa cya Corse. Iki kirwa kikaba cyaragengagwa n'Ubufaransa. Napoleon yagarutse mu Bufaransa asanga ingabo zaracitse intege ndetse zimwe na zimwe zaratatanye. Napoleon Bonaparte yakoze ibishoboka byose kugira ngo asubize igisirikare cy'Ubufaransa ku murongo, dore ko cyari cyaracitse intege. Napoleon yabonaga hatagize igikorwa mu maguru mashya igihugu cy'Ubufaransa gishobora kwisanga mu maboko y'umwanzi. Icyakora Napoleon Bonaparte ngo yahuye n'inzitizi ikomeye, bitewe n'uko benshi mu basirikare bakuru batamwumvaga, bitewe n'uko bamufataga nk'umwana.
Bivugwa ko umusirikare witwaga Dore ariwe wenyine wumvaga ibitekerezo bya Napoleon ndetse akanamushyigikira, naho abandi bose batamuhaga icyizere. General Dore niwe wahawe kuyobora ingabo zagiye guhangana n'Abongereza batatse Ubufaransa ku cyambu cya Dore. Dore n'abasirikare be babashije kugaruriza icyambu cya Dore cyari cyarigaruriwe n'ingabo z'Abongereza. Abongereza batsindwa gutyo kuri iyi nshuro. Muri icyo gihe Ubufaransa bwasaga n'ubwugarijwe ku mipaka yabo, ndetse n'imbere mu gihugu abaturage bigaragambyaga umunsi ku munsi barwanya ubutegetsi bwariho, bwari buyobowe na Robespierre. Uyu yagaragazaga kwica abantu benshi abanyonze, harimo n'abo bafatanyije gukuraho ingoma ya cyami ya Louis XVI. Itariki ya 27 n'iya 28 Nyakanga 1794, Robespierre wayoboraga Ubufaransa muri icyo gihe na bagenzi be barafashwe ubundi baranyongwa. Nyuma y'umwaka umwe ibi bibaye, ni ukuvuga mu 1795, Naporeon Bonaparte yasesekaye i Paris, maze benshi mu bari barumvisha ibigwi bye batangira gushima Imana biruhutsa, kuko icyo gihe bamubonaga nk'umucunguzi uje kugarura ituze n'umutekano mu gihugu batari basanzwe bafite. Aha nkwibutse ko Napoleon Bonaparte yari afite imyaka 26 y'amavuko gusa. Benshi mu basirikare batangiye kumwegera kugira ngo bumve ubunararibonye bwe, ndetse n'abari baravuye mu gisirikare batangiye kugaruka bitewe n'imigambi bumvanaga uyu mugabo Napoleon Bonaparte, umusirikare wari ukiri muto, ndetse bose batangiye kumufata nk'umuyobozi wabo. Napoleon Bonaparte yarangwaga n'amagambo yubaka icyizere mu basirikare ayoboye. Aya ni amagambo yavuze ubwo yari agiye guhangana n'ingabo za Autriche zari zateye igihugu. Aha yavuze abona ko ingabo zishobora gucika intege bitewe n'ubuzima butoroshye zari zirimo, agira ati: "Basirikare, ntacyo mwambaye, ikindi kandi murya nabi, igihugu kibagomba byinshi nubwo kitabibaha. Kwihangana kwanyu, umurava mugaragaza muri iyi misozi, ibyo byose biduhesha ikuzo. Nzabajyana ahantu heza musahasanga icyubahiro, ikuzo n'ubukire." Kuri iyi nshuro Napoleon ntiyitaye kuba umwanzi yari afite abasirikare benshi kurusha abo Napoleon yari afite. Napoleon yaremeye ajyana ingabo 38,000 imbere y'ingabo 63,000 by'abasirikare ba Autriche bari baje guhangana n'Ubufaransa. Napoleon yategetse umusirikare wese kurasa ku mwanzi ubutitsa atamuha agahenge. Iyi ni imwe muri tekinike ya gisirikare Napoleon yakoreshaga. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa, Napoleon Bonaparte yagaragaje intsinzi ikomeye cyane kuri Autriche, aho yanagize imfungwa 1000 by'abasirikare ba Autriche barwaniraga mu misozi. Iyi ntsinzi yatumye abantu benshi batangarira ubuhanga bw'uwo musirikare wari ukiri muto, Napoleon Bonaparte. Iyi tekinike yakoresha yatsinda igisirikare cya Autriche gutatanya ingufu z'umwanzi, akabarasa baturutse impande zose. Ibyo kandi yakondaga kubikora ku muvuduko uhambaye, nta no gusubira inyuma. Napoleon Bonaparte yavuze ko yashimishwaga no kubona umusirikare ari ku murimo yahamagariwe, kandi akawukora atigamba.
gutsinda abanya-Autriche. Mu Bufaransa abaturage bamubonaga nk'umucunguzi ukomeye wari umaze kubakura ku nkeke z'ibitero bakundaga guterwa na Autriche. Usibye Abafaransa ariko n'Abataliyani ubwabo baririmbye ibigwi bya Napoleon Bonaparte wari umaze gufasha igihugu cyabo kurwanya Autriche, aho yari yarashyize ibiniriro mu gace ka Rivoli. Napoleon kandi ntiyanyuzwe kuko yakomeje gukurikirana abanya-Autriche paka wageza mu gihugu cyabo. Napoleon Bonaparte yari yarashinze ibinyamakuru bizajya byandika ibikorwa by'intsinzi za Napoleon mu ngamba zose yagendaga arwana. Ibyo byari ukugira ngo bizashyirwe ku murongo kandi byandikwe mu bitabo by'amateka. Napoleon Bonaparte yagiraga uburakari bukabije ku buryo byari bigoye kumwumvisha ko yagombaga kugirana ibiganiro n'abamurwanyaga, ahubwo we yarwanaga kugeza ku ndunduro, utsinzwe akamanika amaboko. Nyuma yo gutsinda Autriche, Napoleon Bonaparte ntiyicaye ahubwo yahise agaba igitero kuri Misiri. Iyi ikaba yari yometse ku bwami bw'abami bwa Ottoman Empire cyangwa se Empire Ottoman. Imwe mu mpamvu nyamukuru yatumye Napoleon agaba igitero kuri Misiri ni uko iki gihugu cyakoraga ubucuruzi bw'abacakara bo mu gace yavukiyemo, Bataille de Pyramide, ubwitangira ityo. Mu isaha imwe gusa intambara yari ihuje Napoleon n'Abarabu bo mu Misiri yarangiye Napoleon atahukanye intsinzi, aho binavugwa ko yatakarijemo abasirikare 30 gusa. Ku itariki ya 14 Gashyantare mu 1799, Napoleon Bonaparte wari warashinze ibirindiro bya gisirikare i Cairo mu Misiri yaje kugaba igitero kuri Syria, aho yari afite ingabo 14,000. Gusa mu kugerayo abasirikare be batangiye gucika intege bitewe n'uburwayi ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Ibi byaje gutuma Napoleon Bonaparte n'ingabo ze bisubirira mu Misiri. Hagati aho nubwo Napoleon yari mu ntambara mu bihugu bitandukanye, mu gihugu cye cy'Ubufaransa byari bikomeje gucika, aho abaturage bashaka ko ubutegetsi bwariho directoire bwavaho. Kubyita directoire ni uko cyari igihugu kiyobowe n'abantu batanu. Ubu ni ubundi buryo bw'imitegekere yakoreshwaga muri kiriya gihe. Mu kwezi kwa 10 mu 1799, Napoleon Bonaparte yageze mu Bufaransa maze yakirwa nk'intwari ikomeye, aho yari atahukanye intsinzi. Aho intambara yari yararwanye mu Misiri akaza kuyitsinda, yatumye n'abataramwemeraga bose bamwemera bakemera ko kuko ari umusirikare ukomeye. Aha Napoleon yatangiye gukinwa no mu makinamico barata ubutwari bwe. Gusa Napoleon Bonaparte yageze i Paris mu murwa mukuru hari umwuka mubi wa politike. Ku itariki ya 9 Ukwakira mu 1799, Napoleon Bonaparte yatembagaje ubutegetsi directoire. Ubutegetsi twakubwiye ko bwari bufitwe n'abadiregiteri batanu, 5 directeurs. Aha Napoleon yahise ashyiraho icyitwa consulat. Napoleon Bonaparte yahise yungirizwa n'abandi batatu wagereranya nk'aba vice perezida. Mu mwaka w'1802, Napoleon yatangaje ko ariwe konsili à vie cyangwa se konsili w'ibihe byose, cyangwa se tugereranije mu kinyarwanda perezida w'ibihe byose. Abanditsi b'amateka batandukanye banditse ko iki gihe icyari impinduramatwara mu Bufaransa cyasaga nk'ikirangiye. Napoleon Bonaparte ageze ku butegetsi, Autriche ifatanyije n'Abongereza bamugabyeho igitero mu misozi miremire ya Alpes. Icyo kikaba cyari igitero gikomeye. Iki gihe kandi cyari igihe cy'ubukonje bukabije cyane, aho mu mihanda ndetse n'ahandi barwaniraga hose habaga huzuye urubura. Iyi yari intambara ikomeye nubwo benshi mu basirikare ba Napoleon basize ubuzima, ariko Napoleon yatahukanye intsinzi, aho ingabo 6,000 z'Ubufaransa zahaguye ndetse n'abandi bagakomereka.
ndetse bivugwa ko abanya-Autriche bo bahaguye bari benshi bwikube kabiri b'ingabo z'Ubufaransa zahaguye, ni ukuvuga ko byarengaga 12,000. Mu minsi yakurikiye Abongereza ndetse na Autriche bemeye kugirira ibishyikirano hagati yabo na Napoleon. Iyo mishyikirano ikaba yari igamije amahoro. Mu 1802 Napoleon Bonaparte yari we wenyine wari usigaye watekerezaga igihugu. Yategetse ko itegeko nshinga rihinduka maze akaba konsili à vie, konsili w'ibihe byose cyangwa se perezida w'ibihe byose. Ubwo iryo tegeko ryavugaga ko agomba kuyobora igihugu kugeza apfuye. Nkwibutse ko hano Napoleon yaragejeje ku myaka 30 y'amavuko gusa. I Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa, Napoleon yahubatse ibikorwa remezo byinshi. Umujyi wa Paris ubu umujyi w'akataraboneka ku isi utera imbere cyane. Impinduramatwara zarabaye mu bucamanza, mu bukungu ndetse no muri politiki. Ibi byatumye Napoleon Bonaparte Abafaransa bamubona nk'amizero y'igihugu cyabo. Napoleon Bonaparte kandi yasize inyuma iterambere ry'ubugeni n'ubuhanzi. Ibikorwa bya Napoleon Bonaparte byatumye aba icyitegererezo mu maso y'ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibihugu byo muri Amerika. Napoleon Bonaparte, umugabo wabaye igihangange mu mateka y'isi dutuyemo. Napoleon Bonaparte nyuma yo gushyiraho amategeko mbonezamubano atuma abantu babanaho neza, yaje kugirana amasezerano na Kiliziya Gatolika kugira ngo mu Bufaransa hubakwemo za kiliziya, bityo abaturage bajya babona aho bajya kuramiriza Imana. Nyinshi mu nsengero zari zarashenywe mu gihe cy'impinduramatwara zarongeye zirubakwa. Nubwo Napoleon Bonaparte yari amaze kugeza igihugu mu iterambere rigaragara, abasesenguzi bavugaga ko ibintu byose ari we byari byubakiyeho. Ibyo bakaba barabibonagamo ikibazo kuko byashoboraga gusenyuka isaha ku isaha igihe yaba atakiri ku butegetsi. Mu gitondo cyo ku itariki 4 Ukuboza 1804 kuri Cathedrale Notre Dame Dore habaye ibirori bikomeye byo guha amasakramentu Napoleon Bonaparte. Kugira ngo ibirori bye bigire uburemere, Napoleon Bonaparte yatumiyemo Papa. Nyuma y'iminsi mike Napoleon Bonaparte yatangaje ko abaye umwami w'abami. Umugore we Josephine amwimika nk'umwami w'abamikazi, Imperatrice. Napoleon Bonaparte amaze kuba mperere, yahise atangaza intambara ku Bwongereza, aho yavugaga ko umwanzi ukomeye mu gihugu cy'Ubufaransa gisigaranye ari igihugu cy'Ubwongereza. Napoleon Bonaparte yavuga ko isi yose igomba kumwubaha nk'umuntu ukomeye, umuntu udasanzwe. Ariko nkubwire ko nubwo Napoleon Bonaparte yahoraga mu ntambara, ntiyibagirwaga kwita ku mugore we Josephine. Ku rugamba, Napoleon Bonaparte yahoraga yohereza ubutumwa bw'umugore we bumuhumuriza ko nta kibazo ibintu bizagenda neza. Dore amwe mu magambo yakundaga kubwira umugore we atibagirwaga: mugore wanjye, ni wowe nkunda, kuri njye mba mbona uri uwa mbere ku isi mu bwiza, ntawe ukuruta. Mu gihe Napoleon Bonaparte yari arimo arwana n'Abongereza, Autriche n'Uburusiya byinjiye mu ntambara mu gutera ingabo mu bitugu Abongereza. Napoleon yahise yohereza ingabo kabuhariwe zizi gukoresha ibikoresho bikomeye kandi zizi kurwana. Gace ka Danube, ingabo za Napoleon zacakiranye n'ingabo za Autriche. Uru ni urugamba rwarangiye Napoleon watahukanye intsinzi ndetse anafata imfungwa 27. Napoleon Bonaparte yahise atanga ubutumwa bwo kwishongora ku bategetsi ba Autriche. Napoleon Bonaparte n'ingabo ze bagiraga umurava ku rugamba. Ibi wabyumva neza kuko bagendaga ibirometero 850 minsi 40 kandi bagenda n'amaguru. Ku itariki ya 14 Ukwakira 1805
Napoleon Bonaparte yinjiye mu gihugu cya Autriche afata umurwa mukuru Vienne. Ibi byanatumye umwami François wa kabiri afata iy'ubuhungiro. Napoleon Bonaparte ako kanya yahise yicara mu ngoro y'umwami, anatangira gukwirakwiza ingabo ze mu mihanda ya Vienne, ndetse nkubwire ko abaturage ba Vienne bo mu gihugu cya Autriche bamwishimiye kuko yari abakijije ingoma y'igitugu y'umwami François wa kabiri. Itariki ya 20 Ukwakira mu 1805, Amiral Nelson wari uyoboye ingabo z'Abongereza yazgabye igitero simusiga ku ngabo z'Abafaransa, aho icyo gihe zari zariyunze n'iza Espagne. Bataille de Trafalgar. Kuri iyi nshuro ingabo za Napoleon zifatanyije n'iza Espagne zaje gukubitwa inshuro n'Abongereza. Gusa Amiral Nelson wari uyoboye ingabo z'Abongereza byarangiwe ahasize ubuzima. Napoleon Bonaparte wari ukiri mu gihugu cya Autriche urwo rugamba ruba, ntiyorohewe n'ibihugu by'i Burayi, dore ko nabyo byari byaramaze kwishyira hamwe kugira ngo bimurwanye. Ahangaha gusubira mu Bufaransa kuri Napoleon Bonaparte ntibyari bigishobotse, dore ko hari kure. Ku itariki ya 22 Ugushyingo 1805, Uburusiya na Autriche byishyize hamwe. Aha Uburusiya na Autriche bimaze kwishyira hamwe byagabye igitero kuri Napoleon Bonaparte wari ufite ibirindiro mu murwa mukuru Vienne, aho mu gihugu cya Autriche. Ingabo 60,000 za Napoleon zari zihanganye n'ingabo 90,000 z'Abarusiya na Autriche, aho kuri iyi nshuro Napoleon bitigeze bimworohera na gato. Nyuma y'agahenge, ingabo z'Abarusiya zigera ku 70,000 zongeye kugaba igitero kuri Napoleon, igitero kitari cyoroshye. Aha Napoleon Bonaparte ntibyari bimworoheye kuko yari asigaranye umubare muto w'ingabo. Umwami Alexandre wa mbere wayoboraga Uburusiya muri icyo gihe, wari ufite imyaka 28 y'amavuko, yari afite inzozi zo kuzatsinda urugamba rumwemo arwanamo na Napoleon Bonaparte. Aha nubwo Napoleon yari asigaranye umubare muto w'ingabo, ariko ntibyamubujije ko atsinda umwanzi. Intambara Napoleon yarwanagamo n'ibihugu byishyize hamwe mu kumurwanya yakomeje Austerlitz. Mu by'ukuri Napoleon Bonaparte ikintu cyamushimishaga cyane kurusha ibindi ni ukubona ari ku rugamba, ari kurwana. Napoleon Bonaparte yakubise inshuro abamurwanyaga bimworoheye. Iyi ni imwe mu ntsinzi zamushimishije. Mu mpera z'umwaka w'1806, intambara yarakomeje ku mugabane w'i Burayi, aho kuri iyi nshuro Napoleon Bonaparte yari asigaye ahanganye n'Abongereza ndetse n'Abarusiya. Nubwo Napoleon yabatsinze inshuro nyinshi, ariko bo banze kuva ku izima ngo bashyire intwaro hasi. Greece na Autriche byo byari byaramaze kumanika amaboko. Aha Napoleon yari asigaranye ahanganye n'Abongereza n'Abarusiya gusa. Nubwo Napoleon Bonaparte yari asigaranye ingabo nke, ariko ntibyamubujije ko arwana akagera mu Bwongereza rwagati. Aha Napoleon yahise avumbura ubundi buryo bwo gukoresha nk'intwaro yo kwitabara, aho yahise akomaniriza igihugu cy'Ubwongereza, iyo bise Blocus Continental. Ubu bwari uburyo bwo gukumira ibicuruzwa biva cyangwa se bijya mu Bwongereza binyuze ku nzira y'ubutaka. Ariko ku rundi ruhande Napoleon yakomeje intambara, akomeza guhangana n'Abarusiya aho bari bamumereye nabi. Napoleon Bonaparte yaje gutsinda Abarusiya, ariko abasirikare be nabo baza gupfa ari benshi. Kuri icyo gihe 70,000 baze ku mpande zombi by'abasirikare barapfuye, abandi nabo ari inkomere. Umwe mu basirikare barokotse iyi ntambara yavuze ko ibyo yiboneye bitari intambara ahubwo byari ibagiro.
Nyuma y'iyi ntambara Abarusiya bemeye guhagarika imirwano ndetse bajya mu mishyikirano n'Ubufaransa. Bivugwa ko habayeho amasezerano y'ibanga hagati ya Napoleon ndetse n'Abarusiya kugira ngo bazagabe igitero ku Bwongereza. Muri Nyakanga mu 1807 Napoleon Bonaparte yasubiye mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse yakiranwa amashyi n'impundu. Bivugwa ko Napoleon agarutse mu Bufaransa mu 1812 yongeye kwishora mu ntambara, aho yaje gutera igihugu cy'Uburusiya. Bivugwa ko yaje gutera igihugu cy'Uburusiya aho byari bimaze kuvugwa ko Uburusiya bwavuze ko budagishyikiye Napoleon nyuma y'amasezerano bari baragiranye. Ariko kuri iyi nshuro Napoleon yari yaragira inama y'uko atatera igihugu cy'Uburusiya, ariko Napoleon arabyanga. Inama Napoleon yahawe yazirenzeho, maze ari kumwe n'abasirikare barenga 600 batojwe neza bataka Uburusiya. Ariko mu nzira berekeza mu Burusiya, Napoleon Bonaparte yatangaje ingabo nyinshi bitewe n'inzara ndetse n'ubushyuhe byamaze ibyumweru 3, ndetse n'abanyamahanga bari mu gisirikare cya Napoleon bahisemo gutangira kwisubira iwabo bitewe n'uko babonaga nta mpamvu yatuma barwanirira igihugu kitari icyabo. Izi nazo ni zimwe mu mpamvu zatumaga Napoleon ashobora gutsindwa uru rugamba. Impeshyi irangiye, Napoleon n'ingabo ze bageze mu gihugu cy'Uburusiya mu gace kitwaga Blogino, ariko icyo gihe basanze ingabo z'Uburusiya zabatangiye zabiteguye. Aho ni mu birometero bike uvuye mu murwa mukuru Moscow. Intambara y'Abafaransa n'Abarusiya yahise itangira ityo. Isa 12:30 za mu gitondo nibwo intambara yari itangiye, iza kurangira ku isaha y'isa 9 z'umugoroba. Ariko kuri iyi nshuro Abarusiya bari bavuze ko bagomba kurwana mpaka Abafaransa bashyize intwaro hasi. Uru rugamba Abarusiya barushyize imbere y'Imana ishobora byose, bayisaba gutsinda. Iyi ntambara ya Borodino yari ikaze cyane. Ni intambara yaguyemo abatari bake ku mpande zombi, ari uruhande rw'Uburusiya ndetse n'uruhande rw'Ubufaransa. Nyuma y'ibyumweru 3 gusa, igihugu cy'Uburusiya cyinjiye mu bihe by'ubukonje, maze urubura rutangira kugwa, aho benshi mu basirikare ba Napoleon bagiye bicwa n'ubukonje. Napoleon Bonaparte wari wahagurukanye abasirikare barenga 600,000 yasubiranye 83,000 byonyine. Ageze mu gihugu cy'Ubufaransa, Napoleon yongeye kwisuganya, maze mu mwaka w'1813 asubira guhangana n'ingabo z'Abongereza zishyize hamwe n'Abarusiya, yongereyeho Prusse na Suède. Iyi ikaba ari intambara yamaze iminsi 3 gusa. Ariko gusa muri iyi myaka Napoleon bikaba bisa nkaho yari atangiye kugenda acika intege bitewe n'uko abasirikare benshi bari baragiye bapfa, kandi akaba yari asigaye arwana ari wenyine, kandi arwana n'ibihugu byari byarishyize hamwe ari byinshi bikomeye. Aho yari afite abasirikare basaga 180,000 mu gihe aho bari bahanganye bari bafite abasirikare basaga 300,000. Ku itariki ya 31 Werurwe mu 1814 ni itariki Ubufaransa bwatsinzwe ku mugaragaro mu ntambara byarwanagamo n'ibihugu by'amahanga. Icyo gihe Napoleon Bonaparte yahise atangaza ko avuye ku butegetsi, ahita anasimburwa n'umwami Louis wa 18. Uyu akaba yari umuvandimwe wa Louis XVI. Napoleon Bonaparte akaba yarahise ahungira mu kirwa cya Elbe. Iki kikaba cyari ikirwa gihereye mu nyanja ya Mediterane. Ariko Napoleon Bonaparte mbere y'uko ahunga yabanje gusezera ingabo yabereye umugaba mukuru w'ingabo. Nyuma y'amezi 10 mu buhungiro, Napoleon Bonaparte yongeye gushaka gusubira mu butegetsi, maze we n'ingabo yari ari kumwe zirenga 1000 binjira mu majyepfo y'Ubufaransa bakomereza bagera mu mujyi Paris. Napoleon asubira ku butegetsi, naho umwami Louis wa 18 we afatiye ubuhungiro. Ibihugu byari bihanganye na Napoleon bibonye ko yongeye gusubira ku butegetsi, byigira inama yo kongera kumugabaho ikindi gitero.
intambara yiswe Waterloo, Battle of Waterloo. Ku itariki ya 18 Kamena mu 1815 ingabo z'Abongereza na Prince zirangajwe imbere n'Umwongereza Wellington. Kuri iyi nshuro byari kure cyane ko Napoleon yashoboraga kuba yazitsinda. Aha Napoleon yemeye ko atsinzwe ku mugaragaro maze asubira inyuma. Aha akaba ari bwo bwa mbere mu mateka Napoleon yari yemewe ko atsinzwe urugamba ndetse akanamanika amaboko. Iyi ni intambara yamaze amasaha agera ku 10 yonyine. Ku itariki ya 22 Kamena mu 1815 Napoleon Bonaparte yasubiye mu Bufaransa i Paris maze yongera kuvuga ko yeguye ku butegetsi ubugira kabiri. Kuri iyi nshuro Napoleon Bonaparte yahise yongera gufata iy'ubuhungiro yerekeza mu kirwa cya Mutagatifu Eleur. Aha ni mu majyepfo y'inyanja ya Atlantika. Aha ni naho yaje gupfira ku itariki ya 5 Gicurasi mu mwaka w'1821 aho yazize kanseri. Napoleon Bonaparte umurage yasigiye isi ni amategeko mbonezamubano. Aya mategeko na n'ubu mu bihugu byinshi hano ku isi aracyakurikizwa. Hashize imyaka igera kuri 200 dobereye mu gutegura intambara. Vivre sans gloire, s'aimer toujours. Kubaho nta kuzo n'icyubahiro ni ugupfa bya buri munsi. Aya ni amwe mu magambo akomeye ahora agaruka mu mitwe ya benshi iyo bibutse Napoleon Bonaparte. Gushimiye kuba wateze amatwi ikiganiro ubucukumbuzi cy'uyu munsi. Ikiganiro gica kuri YouTube channel URTV250 no kuri website yacu wa3.urtv.fr. Ibihe byiza.